Ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibiciro bishya by'imashini zituraga amagi, ibiciro by'imashini za automatique. Yes, nabaye ikaze. Mu minsi yatambutse twakoze video mbabwira ibiciro by'imashini zituraga amagi, nababwiraga ibiciro by'imashini za automatique n'iza manuel. Ariko uyu munsi nagira ngo nkumenyeshe ko ibiciro byahindutse bitewe nuko ibikoresho bigenda bihenda, amatray agahinduka. Niba uyu munsi ku isoko hariho amatray y'amagi 120, akaba hari ay'amagi 80 cyangwa se ay'amagi 40 n'ay'amagi 90, iyo tray zihindutse urumva ko n'umubare w'amagi yajyaga mu mashini ugenda uhinduka bitewe na tray zihari. Niyo mpamvu rero twahinduye ibiciro byari bisanzwe bihari. Ubwo niba uri tayari ukeneye imashini ituraga amagi ya automatique y'amagi 30, uyu munsi iri kugura amafaranga 120. Iy'amagi 60 uyu munsi iri kugura amafaranga 180. Izi ni imashini za automatique. Iy'amagi 120 uyu munsi iri kugura amafaranga 250. Iy'amagi 180 uyu munsi iri kugura amafaranga 300. Iy'amagi 240 iri kugura 370. Iy'amagi 268 iri kugura 400. Iy'amagi 352 iri kugura 470. Iy'amagi 360 iri kugura 480. Iy'amagi 528 iri kugura 600. Iy'amagi 708 iri kugura 750. Iy'amagi 880 iri kugura 900. Iy'amagi 1056 iri kugura miliyoni. Ndabashimiye cyane, gerezwa bita kuri Mukire TV, urumanya ko wakora subscribe. Ibi ni ibiciro bishya. Ese nawe ukeneye imashini ituraga amagi ukiteza imbere? Uburyo izi mashini zikoreshwa, uburyo bazisetinga, ibi byose narabibabwiye. Ubwo ibi ni ibiciro bishya. Ubwo uramutse ukeneye imashini cyangwa se uzi undi muntu wese uyikeneye, wayandikira kuri nimero ya 0788983168, ukanyandikira kuri WhatsApp, ubundi imashini ikakugeraho aho waba uri hose mu Rwanda.